Dobar dan. Mogu li dobiti vašu osobnu iskaznicu? Ok, hvala. Jer ima tu vaše ime, prezime? Zvonimir Devanda. Moram vas, gospodine Zvonimir, upozoriti da ovo što radite nije po zakonu. Ja sam vam ona osoba koja je na internet stavila dokaze o prometu da čini kaznena djela. Ovo je protiv zakona.